atari wewe twiteguye undi Yesu nawe ati mumusubize ibyo mwiboneye nibyo mwiyumviye niwe utabura uko bigenza Yesu gusa. Big up yourself man. Congratulations man. Urabari ibyatsi byose amezi ashize utagera no muri Bihano show uzi kubishira mu hari kubera nibyo kubera impamvu mubivuze njyewe nije ngira imibare aho dusengera nije mparura ibigira 10 kandi nje mbibika umva ndaza kubigufasha nibyo bamaze gutanga no. What's up, beautiful people? It's your boy DT Bihano show, of course. I love you so much as I do. Today is a wonderful day, as you know. Today we got amazing guests. You know, every day we have good supplies. You know, he's my friend. He's my best friend. He's an artist, king, a preacher. He's a translator. Hey, this guy is amazing, guys. Don't miss this show because it's gonna be amazing. It's gonna be bombastic. Ndabasuhuje abari Burundi, abari muri mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda, everywhere, Canada, United States of America, everywhere, Espagne. Mwese ndabasuhuje kandi bayikaze kuri show y'umunsi. My brother King, welcome to Bihano show, man. If you're at home, you look amazing, man. Thank you. You look amazing for real, man. Welcome to Bihano show, bro. Murakoze cyane. It's been long, man. Si myinshi sana. Twari dukumburanye. King man, ntoreka kuntumira pressure man. Nangori iki, nangori iki. Nangori iki. Wabaye idolari. Wapi ndahari gusa nyine twigeze dusubira gupanga ibihe ariko ndanezerewe cyane kuba ndi hano muri Behind Wars Show. Abantu rero wabonye akantu kari hariya kameze gasanduku kamaturo. Yes. Abantu baba barigize amadolari iyo baje hano barabanza bagatura hariya bagatanga icya 10. Ubwo no kuvuga ngo igihe umaze cyose urubari ibya 10 bimaze gutambuka. Ariko banza reka tubari ibya 10 bamaze abantu bamaze gutanga tubare ngo nangaye. No, it's amazing. Hano haciye abantu baba pastors, abantu baba abadiakoni, abaki bose abavuga butumwa bagiye batanga icya 10. Ugura bari ibyatsi byose amezi ashize utagera no muri Bihano show uzi kubishira mu hari kubera nibyo kubera impamvu mubivuze njyewe nije ngira imibare aho dusengera nije mparura ibigira 10 kandi nje mbibika umva ndaza kubigufasha nibyo bamaze gutanga no. Guys, ukakazi ni ikibazo cyawe umunyabwenge cyane ntago uri budufashe kubara wowe turaguca amande kubera ko umaze iminsi utaza kubera ko you are brother, you know, from day one, bro. Yes, I know from long time, Razi. They can tuande dusuze n'umushiti wawe Desire. Big up yourself, Desire. Yes. That guy, I saw him on Instagram, I think Instagram. Okay. Yeah, big up yourself, man. By the way, ndagukumbuye sana. Niba shwa kubona iyi video Desire, ndagukumbuye cyane aho uri hose. Yeah, brother. Bana. You don't talk to him. You don't talk to him. Oh yeah? Nago muri okay. Ego. Desire, your brother is missing you, boy. Yeah man. King David. Yes. Imezute. Ndaho ndashima Imana. Nkuko bibona nyene. Ndashima Imana kabisa, ndanezerewe, meze neza from. Uranasa neza. Thank you. Ariko nyine uheruka hano turi umuryango mutoya cyane. Uruka tukiri umuryango mutoya ariko ubu ngubu twarakuze. Wow. Yeah, we've been blessed, man, a lot, man. I see. Yeah, we've been blessed a lot. So ubu ngubu tumaze kuba just a big number. Yeah. So there's some people who don't know you, some people, new people, new families. So baba bafite nyine curiosity zo kuba bavuga ngo this guy, who is this guy? Yeah. Who is King David? King of the king, the singer. But I also, guys, do you know this guy's voice? You know this guy. Have you ever listened to his music? Bombastic.
He's a worshiper. the big. No, you are number one, man. You are number one. To be honest, here in Mozambique, here in Mozambique. Yeah, you come. Just in the first numbers, like 10 first. Okay, I don't think sinibaza kubera abantu bose barahimbaza Imana ne nta muntu wa mbere wo guhimbaza Imana buri muntu. No, I'm not talking about that. I'm talking about voice. Voice ne. I'm talking about talent. I'm not meaning that you King David, you are a superstar, what and what now. I'm talking about you and myself. The way I consider you. The way I consider you. Okay. I'm not talking in general. Now, I want to put more general. Okay. But as I consider you as a talented brother, man. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And pick up yourself, man. Because do you know, guys, that song, the song, his song saying, Papa, Papa, anyway, Papa. Come. Give them a little bit. Niwe utabura uko abigenza ni Yesu gusa Mesiya niwe atabura uko abigenza ni Yesu gusa Nyenkomezi n'imbaraga izina riruta ayandi yose Nizina ry'umwami wacu Yesu muri we turiho n'intsinzi ni yacu Yohana tini wewe Mesiya atari wewe twiteguye undi Yesu nawe ati mumusubize ibyo mwiboneye nibyo mwiyumviye niwe utabura uko abigenza Yesu gusa. Big up yourself, man. Congratulations, man. Kandi nzanye n'indirimbo yindi shasha yo guhimbaza Imana. Yego kabisa ndafise audio yindi yaramaze gusohoka. Ndiko ndaprepara gukora video yayo. Wow. Ivuga ngo indirimbo nkunda sinzi ko nayivuga ko gato. Yeah, no problem. Feel free, indirimbo naronse mu bihe nari ndiko ndarondera ibintu ndabibura nsa n'ubibuze ndababara kandi nasenze ngira Imana kuye kutamaye ibyo bintu nkumva kumengo njya gusenga ngiye guharira n'Imana gute ndagusaba ikintu ntukimwe kandi dukundana kandi turabagenzi niyo numva mu mutima ari nka Imana ikirambaza none ninakiguha niyo tuba abagenzi mwani majambo dupfa ibintu ndaguha ntabwo dukundana ndabikwimye bica bihera hagati yanje nawe nca numva ndatsinze sinzi ikintu cyamfashe rero muri iyi minsi kenshi iyo ndiko ndakora indirimbo nkunda kuwushyiramo niwe urumva ariko icyo gihe naciye mubwira Imana naciye ndayibwira ati ni wewe nta wundi yo mpaza numvise imariye ati none ibyo ndaguhaye nibyo biguhaza jewe nta kintu na kimwe wumva iyo unyumviriye cyambwira Imana yanjye ati ni wewe nta wundi yo mpaza icyo mbaza none umunezero uri mu byo ndaguha canke mu bucuti bwanjye nawe cyane numva ndiko ndareba munezero mahoro yanje ntagufise nobuwande nta wundi yo mpaza nivyo iyo ndirimbo ndiko ndabazanya ni worship ni shasha ni shasha nagira vuba nzokubarira kubanga cyane guys get prepared get ready for new song from King David izina ryayo bayita nta wundi yo mpaza People from Burundi, big up yourselves. I love you so much as you do. My fans from Burundi, please, mbarunsuriza abantu mu Burundi. Abantu mu Burundi bose ndabasuhuje. Uwa mbere mama wanje. Wow. Mukama Gloriosa, ndagukumbuye, ndagukunda. Kandi ndibaza ko Imana ibidushoboje tuzobonana. Tari kera. Nabo tuvukana. Hanyuma n'ishengero ryo mu Burundi ndabaramukije. Église Pentecôte. Église Agape, Église Bon Berger, ama église menshi ndabaramukije n'abagenzi banje abagenzi bo ku mutima
ndabakumbuye baba tipi nabonye mwajyaga muririmba kandi kera muririmbana muri ruze muri kwaya I for you ba Simbo ba Didi abantu bose Didi Simbo Gogo abantu benshi cyane turabasubize cyane abakunda cyane kandi abakumbuye vuba turabakunda cyane ikiganiro ndizera bazakibona abarundi ni abafana bacu cyane abarundi ni abafana bacu turabasuje nagwambonye sana bro nagwambonye ko nsigaye ndi umurokore bya vrai nsigaye nerekwa bro bana je rero ibyo ndabikunda aho ngaho mba nabibonye nkavuga ndi byanze bikunze hariya amaturo ari kuza none tubwire tubigenze gute ni gucya canke ni uko wabigenza kose ni umutima ntutangazwe n'ishapure nambaye by the way thank you ntutangazwe n'ishapure nambaye sibyo ishapure nambaye ni ikimenyetso right ntago nyisenga okay I know yeah but Jesus Christ yadupfiriye ku musaraba right yeah niyo mpamvu nyambaye gutya ariko just I believe in God uko wabigenza kose n'ubundi kuko ishapure ntabwo izi ngizi arizo zizatujyana mu ijoro umutima wacu dukoresha Bible ne imitima yacu tugasenga no ngiye nkeka ko nshoboye ngiye no mu rusengero nkajyana ishapure nta kibazo nafite kubera ko twebwe Imana tubonera mu mbuto twera cyane gose sibyo se yes imbuto ibyo dukora nibyo bituranga sibyo se ntabwo ibyo twambaye cyangwa se ariko nyine just I got it like ukije agakomedi umushehe umwe ariko arasenga rero arasenga runama nk'uko yari mu rupango gutya hacaca umugore afise Imana yamuhezagije amabuno manini shehe ameze nk'uko ahagurutse nk'uko acaramubona acarahindukira acaraja kure abantu agiye kwinjira aca yibagira gusenga so urumva bisobanura ko kuri nuko ibyamwa ni très important ibyamwa wari kuravuga ku nci ibyamwa uri kuravuga ku byo gusenga nce nibuka ko kana okay ndi umurokore cyane ndi umurokore ndi umusilamu byose nta kibazo anyway I can go and praise the Lord kubera ko je nizera Imana imwe gusa cyane Imana imwe Imana yatumye nyine mbaho igatuma mpumeka igatuma nsinzira nkongera ngakanguka that's good niyo nizera nje hallelujah I don't believe anything else just one God kabisa man kandi rero aho wabigize neza sana so reka noneho rero dutangire ikiganiro cyacu twarimo tuganira urabona kubera urukumbuzi bwinshi cyane ariko nyine nacyo ça fait partie okay n'agafaransa njye nkavuga oui c'est bien so King David nkuko nakubwiye tumaze kuba umuryango munini cyane nagira ngo nyine first of all let us pray first of all yes oh guys sorry mumbabarire nibagiwe kubera ko hano turanze tugasenga Imana cyane gose nta kibazo ariko nta ryarenga right reka tubaze dusenga Imana adusenge turagushimiye Imana turaguha icyubahiro kuko uri Imana ihambaye nta yindi Mana ihari ku isi ikora nk'ivyo ukora nta yindi Mana irinda abantu bayo nk'uko bikora data Farawo yarabibonye ari inyuma y'Abisirayeli yagiye kubica agiye kubamara uruzi rugira bari hagati mu ruzi abona ingabo z'Abisirayeli ingabo ziwe zigira zifata Abisirayeli kugira ngo zibice Imana ituma mwami batabashikira Abisirayeli bamaze kugera hakurya amazi arugara data ingabo ziwe zipfuye arabibona abonye ukuntu bigenze aravuga ati Imana y'Abisirayeli niyo Mana data niwe Mana yacu nta yindi Mana ikomeye nkawe turagushimiye wakoze kuduha uyundi munsi kandi ndagushimiye Imana ko mpaye kubonana mwene data inshuti yanje dukumburanye cyane mwami nenda mukumbuye ndakwinginze kugira ngo umwanya wose tuza kumara hano ubane natwe data turaguha ikaze kandi turakubashe data mu izina rya Yesu amen se buriya iyo usenze ngo Imana y'Abisirayeli ntabwo gukuyemo abirabura oya turabisirayeli natwe just nabivuze gutyo kubera hari inkuru nabonye ibintu Imana yabakoreye nabikuye Mana y'Abisirayeli
ubwo Imana yari kuko y'Abisiraheli ni nayo yacu niko ushatse kuvuga cyane nk'ubu mvuze ati Imana ya David nkaca nzana nka bati ndibuka Mana ukuntu imodoka yangonze aya maguru abiri amagufa agacika Mana ubana nanje Mana ya David Abisirayeli bari ngabo cavuga ati sha bya mutife ariko aradukuramo murabibona ni muri iyo sanse Imana ni yacu ariko ubutahana tuvuga yati natwe dufite byinshi yadukoreye cyo tuvuga ati Mana yacu Mana y'Abanyafrika so abantu rero mubonye umusore ahangaha kuri kamera za Behind Show mutari musanzwe mumuzi nagira ngo ubibwire ubabwire King David ni muntu ki murakoze ndabaramukije ubwa mbere na mbere inshuro ya yindi nshuro nitwa Nshimirimana David ndumugabo sinubatse hanyuma mfise imyaka myinshi hanyuma ndo akazi nkora nyene ndumufundi kandi ndadandaza hanyuma ndumurundi ako kantu umurundi ahari wese yubahwe ndumurundi hanyuma yego sinzi ko nibagiye ikintu ndakijijwe yego nivyo ndaririmba uri single ndi single yes single kabisa abantu dushaka kuzana abantu ari single cyane numva ko abantu bari tayari ufite iyerekwa se yari tambutsa nta kibazo muri comment nta kibazo vraiment kandi ndafite imiryango irafunguye irafunguye cyane David yego Robert King David numugabo sibyo ndumugabo cyane ago ndi single what's happening je ndumugabo okay nari naragize mariage hanyuma ntivyakomeza nca ndasubira ntivyagenda neza hanyuma nca ndabasingo ongera basingo niyo mpamvu ntishira cyane mu bajene bibaho mugabo ndi singo ndumupapa umupapa ari kuri singo ndumupapa yego twiko tuba tutarashaka no gushaka birajyana turashaka birava dufite ubwoba bwinshi cyane urumva iyo umuntu akubwiye ngo naragerageje ndashaka ariko ubu ngubu ndi singo uhita wumva umutima ugusimbuza nyine uribaza ngo bigenda gute none utinyiki nyine ukuntu nyine ubaza ukuntu umuntu urabona mene kugira ngo uterete umuntu mugire mu cyagiye cyo kugira ngo uvuge ati ebana ndakwihebeye nyine umuhobere umwambara singe umuhobere umubwire ati reka tu umuntu umweto bani uyamarike urabona hari abantu benshi cyane ubuzi hari ababibu benshi cyane ubuzi abo mwakuranye abo mwiganye ariko ukavuga uti ndayamanitse then in a certain time like 1 year 3 4 ugatuvuga ati now I'm done biterwa n'iki ahanini biterwa n'iki kubera ko akenshi biraba cyane nowadays ibintu biraba cyane ubona wowe biterwa n'iki biterwa n'icyo umuntu yishize mu mutwe mbere yuko yubaka umwe mu babana mwese kuko urabona je nibaza ko kubaka kugira mariage biterwa n'urukundo umuntu ukamukunda ukavuga ati naho nopfa nzopfa turi kumwe n'uyu muntu ico ni ikintu kitakiriho kenshi ko abantu bubu bakundana kubera amahera umuntu agakundana kubera imyaka yamurenganye umuntu agakundana kubera ari impamvu nyinshi zituma umuntu akunda uyundi canke akora mariage ari umuntu avuga ati je business yanje iriko irakura ntarondeye umugore amfashe birumva ico gihe ntiyarana kwikeneye n'umugore yakeneye abakozi ariko muri we kumva ko abaye ari umugore naho yo yatora yo yabika tukayagira uravyumva donc ni impamvu nyinshi wowe washatse nagwa wamukundaga mwaje mureka kutubika wewe mbwiza ukuri ushaka wewe nibishaka ko ndongora mbwira ibanga basi umbwire nyuma ya kamera basi uze kumbwira uko bimeze uri urangwa ngo ngiye ngomba kurongora wowe warongoye nagwa wamukunda ayo fite imyaka ngaho wewe witavye Imana twaguhambana ikara wait ikara wewe twarikura he ntushobora kwiteza umuntu sivyo ubwa mbere umuntu wese aza mu buzima bwawe aguza kwanza kukumenya akavuga mbega nzomushobora sinzomushobora none wewe ndakubaza wewe uja kwinjira mu buzima bw'umuntu ukacitanga kuvuga ati
baho gutya ntibibaho. Nanjye niyo mpamvu nakubariye kuvuga ngo nibanga irihe wokoresha ngo kugira ngo mubeho amahoro. No, just live bro, live. Baho niba I love you turakundanye okay. Jewe numva mu mutima wanje urupfu ruzodutandukanye, wowe uvyumva gute? Nanjye numva ari uko twagiye dufatanye ubuzima, tuzovyara abana, tuzobarera, tuzobana ibintu nk'ibyo, sivyo? So wewe rero kucutangura kuwe muri wewe kumva ko jewe mbwizwa kuba uko ubishaka. No, nanjye muri jewe ngatangura kubona ko ubwizwa kuba uko je ndabishaka. Ibyo bica bivana na cya kinini nakubarira. Mbanza muvugane muri fiançailles. Tereta. Tere no ku rusengero birahanurwa. Tereta si bibi si cyane. Bagwira garikara. Bagwitijemo gusubirana na ex wife no gusubirana na ex girlfriend. Wahitamo nta n'umwe nohitamo. Urazi impamvu nta muntu atwara imodoka ariko araraba inyuma. Nta muntu n'umwe atwara imodoka ariko araraba inyuma. Suru umwana uzi ko ex ari kukumva ex uzi ibintu ntago ari byiza. Je ndakubwiza ukuri. We umva ngubwire bro. Ibintu byaheze. Uretse bikira muri wanjye. Muri wanjye. Uyu Bikira Mariya ni uzamfasha nkabona umugore muzima. Ni Yesu. Ni Yesu. Umva. Wagereka ko umugomero abantu kwera ngo ngwiki ngo ntabwo twari imodoka asubira inyuma. Ex wife or ex girlfriend. No one. No one. Guys, mwangane nyine ngo ntacyo mwakoze. Twagiye. Hagati mu buzima bwawe tuvuge your family, your mother, your siblings, your wife, your children, muri abo bantu bose ninde muntu ushobora kubitsa ibanga ryawe rikomeye ryanyu? My children. Your children? My children is ni progeniteur yacu, n'abantu bamvamo nibwo butunzi mfise muri iyi si ba nyina babo, si abagore. We amvuga gutyo kuri atamugore mfise ni namuronka nyene urumva mbonye guhamagara. Oya nta mugore mfise. Umuntu wamwisobanuraho gutyo atamugore wawe. N'umukiriya wanje. N'umukiriya. Urumva akwagiye uvugisha ukuri. None okay, umuntu azi ko ari umu girlfriend wanje naduze ikiganza kandi je ndamufise sindamwihakana ndakora. Please wait. Aba girlfriend ba David kuri comment aba girlfriend ba King David mwese uko kabisa ciha karungu ko mudahari. Okay, ntabwo mfite girlfriend, nta nubwo nubatse, ariko nzokubaka, nzoronka kandi na girlfriend, nzobanza ndonke girlfriend ice nubaka. Niba ubaye uri mu bintu bitakunezeza bro. Yego. Niba uhora utwenga, urabona je ndakuzi wowe uri umuntu utwenga. Imagine uki ukunda umukobwa agatangura kukubuza kuganira n'abantu sana utwenga cyane ngo bwaseriye, je nkunda abagabo bari seriye, nivyo binezereza. Nkaca ntangura kukubona turi kumwe, hey bro bite ati David yandi sawa. Run. Bacuraninga kubera iki unezereze naka. We mu mutima ukumva ko shawa ari kwirekura ukaganira muri nijoro sinda uravyumva na ukacuvuga ati ugasanga rero niyo mpamvu rero uzobone mugabo reka ndakubwira ibintu byo kubaka biragoye. Abantu bamaze kubaka baba uranira ubwoba n'imyaka mfite wambabariye. Kuba umugabo n'uwo mukino ucuja muri uwo mukino bro, ucuja mu mukino wiki wo kunezereza umugore wawe, ucuja no mu mukino wo kunezereza umugabo wawe uri umugore. Ngiye bakobwa hari ibintu bakunda kwigira iyo umugabo atabikunda arazababwiza ukuri. Turagumana yes, mugabo urumva biravuna mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko n'ubundi nico kimwe bigi kintu cyose baca umugani mu Gifaransa. Narumva if you want to go quick, si tu veux aller rapidement, va seul, mais si tu veux aller loin, va avec les autres. Ushaka kunyaruka mu buryo urimo genda wenyine. Mu gushaka kugera kure jana n'abandi kubera iki? Hamwe n'abandi ntuzokora ibyo ushaka, mugo uzokora ibintu biri right, umutwe umwe ni wigira inama.
hari ibintu wumva byaguha amahoro ariko usanga atari ibyumviro byiza. Bisaba ko wemera ujya kariya kantu ntugasuzugura abagore bro. Abagore ntabwo ugiye nsuzugura abagore bamubwiye ko nanabazi. Sorry. Urumva kandi abagore bubahwe bro. Iyo Imana ibona ko batadufitiye akamaro ntiyari kubazana ku buzima. Ndi frere koko ntibikiri kuvuga. Urumva. Bakunda kuko hari igihe ari mentality y'abagabo bagira ariko nasanze n'abagore bayifise. Abagabo gasanga umugabo yarishyizemo mu mutwe ko abagore batagira ubwenge bwo gucreating cyangwa bwo guperforma ibintu byakora cyangwa gutuma ibintu biba bimeze neza. Bakumva ko ingingo zikomeye zose ari abagabo babwiza kuzifata. Ego umugabo ni umutwe w'urugo, sivyo? Mugabo bro, kugira umutwe urinda ubu umutwe kubera hariho hano uramaze kubona umutwe uri kuratembera wonyene ngibarabara. Niwo chawiruka umugabo kubera haba ari umugore. Okay. So muri make ndakarangiza kwako kantu kari très important. Abagore baragira ibyumviro bifasha. Abagore ashobora kuguha icyumviro kitarashe cyane kurusha icyo ufise. Mugabo icyumviro cy'umugore gifatanije n'icy'umugabo gifise ingufu kurusha icyumviro cy'umusore umwe. Ni byiza cyane nyine ukora ko twebwe turi abafurere twihaye Imana. Ntabwo ibyo bintu nyine ariko abantu mutihaye Imana twagira ngo nyine murebe niba mutarashaka mushake aba partners kugira ngo mugere kure. Nawe urimo. Abapadiri bari mu gutora itegeko. Sinzi ko wabyumvise. Ntabwo nareka ko umufurere ntabwo bishoboka. King David. Ego. Tukiva aho ngaho kugira ngo tujya mu yindi chapter. Ijambo rimwe kuri ex-wife wawe. Naranezerewe n'iminsi twabanye. Yabaye iminsi myiza. Uretse ivyo twapfuye hari ibintu byinshi byiza ndamwibukirako. Yarantekera, yaramesurira, na musi n'umwe tubana nambaye impuzu zitameshe canke se nagiye naburaye. Ego kandi yitaye ku muryango wiwe, yitaye ku bana, tukiri kumwe nyene twarafashanya muri vyose. Ndamwifuriza ibihe byiza n'umunezero kandi naranabimubwira nawe ko ikintu je kizombabaza mu buzima no kuzombona atanezerewe. Ndakeneye ko mu buzima bwanjye nzomubona anezerewe. Yego hanyuma ibisigaye nibyo nta bindi birebire novuga. King tukiri mu rukundo cyarimo cyari mu rukundo gusa jewe si ntabwo narinze sinomwanka iyo mitoma yose umutomo yose uko watuma nimba ari ifite na boyfriend ahita mureka. Ako ngo wagivugisha ukuri urumva n'uburyo ari muvugamo. Umva ndakubwire jewe gege shora gora utoroje urumva bagabo uri kubwira ex wawe gende nzi kujya kwituma guruti reka mukisi ukuri. Twebwe ntivya abagabo bateye gutyo babazi kureshya abagore cyane. Mbere mu bintu byangoye usko abagore bakunda abagabo batarakara. Rega reka nkubwize ukuri gutandukana n'umuntu usko ariko nibagiye kuri n'umuvuga butumwa niko tuvugishanye ukuri. Gutandukana n'umuntu suko muba mwarakaranye ari umuntu mubana mukabona mwe babiri ko bidakunda ko mukomezanya ne kubera iki nyine gute bidakunda gute nyine nivyo mwarakaranye yuko mubana n'umuntu abari ivyo we yumva abari ishusho y'iko muranza mukaganira nyene ye muganiriye decision muri kumwe murafata decision muri kumwe mugabo ico ikiri mu mutima wiwe nivyo muganira kenshi usanga bitameze gutya bidafatana reality y'umutima wiwe. Jewe we ndagukeneye ndashaka gukora ibishoboka byose kugira gusa ndakuronke ariko wewe ibyo tuza kuganira muri iyo process ntubishire ku mutima cyane kuko jewe objectif ni kugira ndakuronke. Serious. Query. He's the king. He's the king. You are the queen.
hanyuma okay wari wabaje ku ikintu gihari ni giki ntabwo abantu bose bahukana kubera bankana urumva twebwe twarinze tubana twakundanye sivyo ariko no gutandukana yabawe yabajewe ni kuvuga ngo byabaye bwanki urumva rwanko rukomeye rwanda twicane twebwe hagati yacu rwabayeho rero yabawe yabajewe umwe wese yifurizanye neza nawe ahari arabizi ko ngwaye yoza kundaba canke nawe agwaye noja kumuraba nivyo nta gwanko ruhaba abantu bankana batandukana nabe ni babandi tuzosobanurana ivyonye byari bya kera King, something else you don't like to talk about. What is that? There's something you don't like to talk about in your life. Ikintu ntakunda kuvuga icyo kibazo kirakomeye ndafise inyishu yacu sinkunda kuvuga ku bintu byambabaje none ngiye kubaza money or wisdom? Wisdom. Okay. Bible or gun? Bible, right? is the most gun you ever know. Okay. Akandi kabazo. Ari umupasiteri wa fake. Sibyo? Ariko wera imbuto. Pasiteri wa fake nyine wigize pasiteri utaranabuhawe just bishobora kugenda nyine agafekinga rimwe na rimwe akaba yakora n'ibitangaza bya fake ariko akera imbuto. Akera imbuto pe ntakore nabi ibi na fakinga no kugira ngo abantu bamwemere gusa ariko yangiza akabishyura urukundo akabishyira cyose ibintu nk'ibyo ngibyo na pasiteri nyawe ariko utera imbuto ninde muntu ufite probability ubwo zo kuba yahabwa credential? No, uyu mupasiteri wa fake mbwa afite imbuto nziza kuko Yesu yavuze ati genda sinigeze mbamenya bahita bamubwira ati twebwe twarahanuye twaragize ariko avuga ati I didn't know you nuko mu mbuto niho Imana ugaragara kuri wa vrai ari umukire umukire w'umunyabyaha n'umukene w'intungane ninde muntu uri kubaho neza? Umukire w'umunyabyaha okay uri kubaho neza n'umukire w'umunyabyaha uri kubaho yishimye n'umukene mugabo afite amahoro ese wagira amahoro waburaye cyane rege inzara itandukanye n'amahoro ugereka gushinyagura inzara iraza yego mu ndara inzara akazinduka inzigo urabizi ko uzi ko nta mukene uzajya mu ijuru nta n'umutunzi uzajya mu ijuru noneho ubwo rero twese ntawe uzajyayo kubera ko twese turimo ibice bibiri hari abatunzi n'abakene kandi umukene kugira ngo ajye mu ijuru byamugora reka nkubwize ukuri kandi byamye kuva kera ibaze ko na Yuda urabona nk'ubwo twebwe dusenga Yesu tutagize tumubona ibaze ko Yuda yagurishije Yesu barasangiraga umugati kandi imagine reka nkubwize ukuri none urebe iyi sahani igeze ubu ngubu turagambana turabeshya tugira dute ahubwo ninde muntu wo kwizerwa muri iyi si reka nkubwire nyine biragoye Imana izagira impuhwe zazo ikatujyana mu ijuru yego urumva Jake nibaza wewe aho nyene uri wewe bamwiza ku bantu utitaye ku muntu wundi ngo namwizere kubera wizeye abantu nijyo kosa rya mbere wowe ukoze nta muntu wo kwizera mugenzi wawe murarana mugenzi wawe hafi niwe akugurisha Yuda yagurishije Yesu nuzenya Blaise Compaoré yagurishije Thomas Sankara abantu bagwanye urugamba rumwe usanga umunsi umwe bari bashaka kumugirira n'abakamukingira aba abantu baguhemukiye bakubabaje mu buzima bwawe uzosanga atari abantu mwankana abenshi nabo witangiye abantu bagiye bitangira hakagera wiyumvira ni we muntu wo kwizera ijuru riraperitaye byatari kugira ngo tuzazinjiremo kabisa usibye Imana yonyine kubera ko biragoye kubera waburaye kuba waburaye rimwe kabiri gatatu uba wacumuye already man oya gusa kandi ntuzakora icyiza uvuga ngo ni kubera ijuru kora icyiza kwanza hano ku isi unezereza abantu bo ku isi bro ubu koko wazajya kuvuga ngo ngereka nkora icyiza ngo nzajye mu ijuru iryo juru urarizi wararibona ngo nzajye mu ijuru banza ubikore neza hasi kugira mwende data wundi
ese utagiye kubejya Yes. ubuze ko ubundi mwene so ahubwo reka nkubaza akantu. ubundi mwene so koko ni mwene Yes. so ureba ukuntu uba ufite amafaranga ubayeho neza urya inyama zisenge ndi kurwana n'imifupa amajyemereka kutubeshya uri icyambere none se ushatse kuvuga ko ndi mwene nde none? ndabizi urubo beje mwene so, twe turabana- mwene so abadamu, buretse turabadamu twese. wait hold on nawe Mwene ugiye so kongerera inzigo. hold on Lies kabisa. hold on mujye mureka ibintu byo kutubeshya example reka ngo ngurugero let me give you an example from church ugasanga umuntu muraturanye right ni umukene wenda ntafite transport wowe ufite Range Rover sibyo urabyutse urabizi ko ari ku cyumweru muraturanye okay ugiye mu modoka n'abana bawe n'umuryango wawe uraaksereye sibyo ntunamukiye ngo mumaze se tugende tujye gusenga kandi urabizi neza ko musengera the same church noneho wowe ugeze ku rusengero mu kanya bakurije uruhimbi then utangiye kuvuga ngo umwene data bro reka tujye tugerageza gukoresha amagambo ariko tunagire gute tunayavive reka nkubwire bro reka nkubwire sura nk'ijambo ngo bro man gere rangora kuri bwira umuntu reka nkubwire ukuri sibyo ubundi amagambo menshi dukoresha wowe yumve ngo bro ushatse kumbwira ko just you consider me as a brother uri kubyumva ariko nimba dushobora kumara like ukwezi cyangwa amezi abiri tutavuganye so am I your bro? Yes. Am I your bro? Yes. From where? How? Ugomba kumenya ko hari ibintu bibiri bitandukanye. Hariho to be friend, hariho to be more friend. Ibyo ni ibintu bibiri kandi ni ibintu biri normal mu isi. Hariho relationship kenshi zihuza abantu nk'abantu bigana. Wagira ngo ni abacuti cyane ariko kujya kubona ko atari abacuti batasha kubera buri muntu abari mu buzima bwe ariko ikibahuje kibaye bari colleagues but also brothers, classmate not brothers no ari brothers brothers is someone uvuze ngo brother it's just the same blood so same blood nimba utabasha gufata umuntu ajo same blood brother yeah brother is a brother same blood so nimba udamufata umuntu like you the same blood ntabwo he is not your brother nabibabwiye King David bamwita King David afite indirimbo n'umuhanzi abantu benshi cyane baramuzi afite YouTube channel King David right King David Music King David yitwa King David afite YouTube channel ushatse mwagenda mukanayireba afite indirimbo nziza cyane tiparirimba neza cyane kuri Facebook yitwa King David uri umufana wanje wumva ko sumbaga ko nibukaga indirimbo ibaze ko nibukaga indirimbo izindi nyanzo so ndi umufana wa byatari kandi nabo ndizera nabo abakunzi ba Behind the Show mushobora kuba n'abafana ba King David dore ko ufite indirimbo nshyashya bagende bajye kuri channel yawe bakande subscribe kugira ngo indirimbo nisohoka bazabashe kuyumva sibyo nzogaruka kabisa indirimbo n'ubuntu nta kibazo kabisa ushobora kuyiteresharisha sibyo ushobora kuyidownloadinga akajya yumva mu modoka anyway home anyway yeah so ndagira ngo rero tuze muri kariyeri yawe ya muzika byifashe bite nkuko tubwiye ko ufite indirimbo nshyashya production uko bimeze byifashe bite amasaha yo igihe cyo kuyisora ni ryari ese ni EP cyangwa ni indirimbo imwe ndiko ndakora audio irasohoka vuba cyane muri indwi canke mu ndwiza hanyuma video tuzoca tutangura kuyikorana no mu producer wanje bitegure kabisa yeah tuzobijamwo tubazanira ikintu ciza wow ntabwo nayikoze je nyene nayikoranye nande nayikoranye n'umukobwa aririmba neza yitwa Noella kuko amamariza tutumvikana ngiye kuko amamariza akugura byumva nyine ka kantu hariya nyine uragenda uvugunyemo akantu ndi umufundi ndazi gukora amatelefone ndagurisha n'ama accessoires yayo hanyuma ya nivyo no kuvuga ibyo no kuvuga ngo abantu bari muri Mozambique ukeneye telefone nziza telefone yari yose ubwoko bwari bwose ugakenera accessoires izo ari zose cyangwa telefone yawe ifite ikibazo runaka nagira nkurangire hamagara izi nimero zikurikira 86 ubusa ubusa 54 49 indwi aho ngaho bahita muri
focus mobile services. service. Yoroshe. All right. Okay. Dusoza rero nagira ngo ubwire abakunzi bawe ese bashobora kugusanga za social media zawe, platforms zawe bimeze bite? Njyewe mfite Facebook ni David nshimira Imana igira neza, nongeye ko akajambo Imana nshimira Imana igira neza. Muca mwandika ko gutyo David nshimira Imana igira neza, mbona hanyuma kuri Instagram ni David nshimira Imana, kuri YouTube King David. Yeah. King David turagushimiye. Merci. Turashimiye kabisa, honestly, to be honest. It's my pleasure to have you, right? Yeah, me urabizi from day one. Uri mu brother wanjye urabizi. Right? Nanje kabisa. Kuva nakumenya kabisa, ako kuba turi hano twicaye imbere ya kamera za Behind the Goal Show, turimo tu inspiring abantu, turimo tuganira. It's my pleasure, bro. Me too. Yeah, ndabishimiye rero kuba wabashije kwitabira ubutumire bwanjye, kandi nagira ngo nshimire buri umwe wese uzareba iki kiganiro. Abantu mwese mudusupportinga, abantu mujye muri comment section mukaduha courage, bagakomentinga, abantu basharing ibiganiro byacu. Turabakunda cyane kabisa kandi turabibashimira. Right? Cyane gose. So rero ikintu nagusaba wowe nimba uri mushyashya ukogeze kuri iyi channel, ni channel y'umuryango, ni channel nziza ushobora kujyibona ibiganiro byiza. Icyo nagusaba nuko wakanda subscribe ukajyibana natwe umunsi ku munsi, ukakora na share, ukasharinga n'ibiganiro na comment bishobotse. Bro, thank you very much bro, wakoze kuza. Thank you. Nakagaruka urabizi. Ego nzogaruka. Ariko noneho mbere yuko ugenda nagira ngo noneho abantu barabizi yuko uri umu preacher, ndetse barabizi yuko uri n'umu translator, bakunda kubona mu nsengero, nubwo bababwiye ahantu usengera, ariko noneho nagira ngo byose bifatanye, noneho unahabwira ijambo rimwe ry'ubwenge, ndetse ijambo rimwe rikomeye ry'Imana, ndetse n'iry'ubwenge bashobora kugenderaho, cyangwa se wowe ugenderaho, bumve nabo niba bashobora kurigerageza bakarigenderaho. Urakoze cyane. Yesu agiye gusezera intumwa ziwe, yari yamaze kubabwira ko azogenda, baca imitima yabo irahangayika. Aca arababwira ati amahoro yanje ndayabagabiye. Nashaka ndakubaze, urafise amahoro mu buzima bwawe? Urafise amahoro mu kazi kawe? Ukora ibiguha amahoro cyangwa ukora ibiha amahoro abandi we bikayakwima? Icyo Imana ishaka nuko ugira amahoro. Imana iritayeho cyane amahoro yo mu mutima wawe. Niyo mpamvu haba mu byo kubana, mu byo twagiye turavuga, mu by'umuziki, ni kugira ngo umuntu wese yumvise umuziki, umuntu wese abanye n'uyundi, habemo amahoro, habemo umunezero. Imana iritayeho ku munezero wawe. Niba ubayeho wumva ubabaye, ni igiki kikubabaje? Yesu yaciye avuga ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Iyo ni ijambo ry'Imana riri muri Matayo. Rero umuntu wese ariko aradukurikirana ibiganiro bya Behind the Goal Show, je impamvu ndabikunda nuko hari ibiganiro ndahumva yanteye kugira amahoro. Niyo mpamvu naba nkunda n'ibikorwa byiwe, nama ndabimubwira, ndakunda batumirwa. Bantu mudakurikira ibiganiro biryoshe, buri mutumirwe abafise ikintu gishasha uwo mwigiraho kumva amahoro. Yesu Imana ishaka ko tugira amahoro, ibintu byinshi byose tugira. Iyo urushoboye kujya ukaryama byari bikwiye mu bisanzwe, ariko abantu benshi bagira amahoro ariko baronse ibirenze ivyo. Niyo mpamvu Imana ikivyitaho ikabibaha. Donc rero nashaka ndakubwire mbere na mbere, Imana ikugira ibintu ugafungura, ikakugira ibintu ukabona urambaye, ukaronka aho uryama, ibyo bavyita ibintu vya nkenerwa vya mbere. Shima Imana, gira amahoro, Imana iguhezagire. Iryo jambo nanifise ryo kubaha. Thank you very much guys, we love you so much as you do, you know. Pick up yourselves, keep having a good day, a good night. See you next time. Love you guys. Ciao. We love you.